Kumimeo perlok ubuset syukur dan la unum sun ubatang sedang por ngidang stuk gawe ke jengmut. Pakado sedang nak kejengim jonga bila tono ayah kejeng kemen nak kemensim jonga. Diperkat bakamet jonga kalayap Hendrai kemensim jonga pat kadang kiim yang Limut bangalak ku tangga tu Hendrai hanga kadang na sedang tutip ya kani ya usumbai baba vibrat hakataka basbo wat perkat baun omni Hendrai selenter kasing inding yang skam kat badang dai gapor ya Kabiang bagi isi ya na unong dolan tama gemah aku way kasih pinsan gemah ya unong le bahaya pila rin priman da upsen ayin jompi pada aku way kasih unsur pukelah tengah imei baken oi thia kadau beli ngam don ipa shano mei it ngam tip mei kha May wat lada pimdan so na kaniki partai Hendrai ngatiba kijingkar ku kijong pi kila biang yang tu ai bor yang ramai ya kabanga la yo man penro ya ka lengba kijing ha kijong pi mai kijing long kun swat jong ngam singawi ai mai namar ngatiba pi ai don dekat banna bor blazing pi mai pi wan pin im ya kemensim balong kursi jong kublai mai ya genten jong pi ngan nyai bat ya ki Nang touch list bansang sana ko mungkin ikipot ng university Atai lu salek kuno kena haka jing perkat jonga ta ka pa bangin let na senang ngami ang kumla kabiang ni ladang ilek ta tang ba lando pan ilek lada metrek ta lasai kan ngale ngal kwa pusinang pelat me ani lasai li ngah tengah per sekuat me mengambil isai to me am ni le ngatang lek na lasai biang kita dang lek namanya nang sawan per ngam din ta so perkat me kata menwan salano pat ngam la ban ong lupa ya kasih na katarik tang ba mta tayo te alawan ni tharai kabiang ni kata yang ini lek na ngaru ngap kret na lasai biang me sa becengai sa senang te ini kali pak isai
imsa. Hoi kan ngawan senang. Tapi pat piwan ai. Ngawan yang mana pi? Balai pi yo sti ne pi wan senang. Hoi kan misan ngayo sti. Namarah du sebenai tang ngayo sti. Tak ada ngawan nak senang. Kebiang kan bagi wan nak senang. Sedawan kan si yang jomne. Hoi ta misan sawan. Dia kemana? Hari amisan. Oh, ini dia. Cepat. Ngar macam. Kumno pun ke school jong piste. Kaya bat yan. Iya ka ba masta kebiang yang besar. Namar tinang try barak kebiang lu. Kebiang berita. Kau yang ya juga nak. Ya. Misan. Misan. Sudah tidak? Misan. Misan. Oh, mau di sini. Hoi kan ngawan sana. Apa piang hita? Hoken. Nga umangatang bangam tipan pinwan mentah kasih teh. Balai dah ngawan mentas ni. Pim kot syu nga. Ngawan rong sini okey. Nakot, wah balai ngam kot. Anda rong sepak. Sang man tu. Pide tang bangam tiba pinwan sini kira dadong yang Em pimisan mamdam. Balai ngalaju idam saya pi. Pim judom tang bang haru meting burung pati pi. Shish pimisan piting buram liu yang ikon. Hari jing sisa dia mengikan berting buram pi. Jadi kata tang ba ngiru ngidon ni kata kajing singo ban buram pi. Em pimisan yang anai ting nai buram yang ada tang kajing berapa dia. Kibat om kumta. Waro ubru udon ka buram ban si kuliang yakiwe. Jat berpidai kun merwai dah pinang pahaman keran. Long tet untuk teman kita senang ya lagi jengki kun. Tapi haba email laju hikai te yang kumno bangan keran yakiberu. Dia nak kata-kata mu bisa keran yang aru. Nyadai hok te ban keran yapi nama pidai misan te yang Kadai misan kata tangba. Upakaduk wan senang taksi misan. Ngahap belit syawi umta. Belit nak bentahi? Baik kan. Ngahap belit yang umta. Nama ngahap belit api isya teh tak. Ki belit nak tangba sadawan kai biang kan. Nama harga kenjak te dan ba pentingan jika mensim kenjak juga. Baik tu misan. Ngan sawan dalam lalu ya upakaduk. Mau misan dan shopping lagi jauh. Ki kata. Melawan Islam. Dah boy syong bahar melak boy. Tu ya namong. Nilai usin ta. Syong suah ni mong. Thaj jamai benda jing dang kata. Balai li dan ni benang. Tawan suah mong syong suah bangsa itu. Memang dong yuli. Tak namong. Imisan jangan naduk bam dan surat email juga isu susi. Balai ada isosi nekuslai mejanjar sama seli. Namar isu susi beta. Ngelak kamu nak kan kemannya i. Tame buat kuslai. Nang saya rak mengai i. Menlek kamu nak kan kemannya i. Wah, meta saya ketaruh kuat ban betai. Balai, mimi isa kibiru hana senang. Baru ki bagi setunat bahaya. Hayang misan jong mele. Kadang ngalek manga. Kayang jongki kan sesaat baik. Dikira kan lo komta. Hoi kin meh. Sepet meh.
ndang lele sing jengki. Toh ngakermen namar ngar ngamak tene bentuk kemen ini. Me wat ko slai. Sepik pala saya kata. Yan ang ilan. Ya.